በሚስጥር ኒካህ ከማሰር በሚስጥር ዝሙት ማድረግ ይሻላል هكذا نقول لما المتعة هي تلاعب بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك استهزاء على شريعة الإسلام بمستر متعة مبالو نكاح قرآن لاي مالي أستمرو لاي مهلاقتنا شريعان دم مدمسسنا سنة سيئة مدفو من قد يساين يالنو وخاصة علميك النساسيهد دعاتوش بزي درجة أوتتو يانداندون محابراوي تشجر لمن ناقر يتقوتبو سيهدو ولماوش يالكو سيهدو محابرسبو زن سلا شريعة ممارن يتوسي متى يفيكي واستمرو يتقفى سيمتى إيه يننا ينان تيرببكوش تكبار ونتنيا شريعة هونو يمسرابت زمني متال من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها مدفون قدانا ياسايا بإسلام وانجل اللبت بزيا قدانا يهدو سوچم وانجل بمنو السلاي قدفالو عند ولتني زمت سيسارا تدبقونو ميسارو كزيام ميسسسال توبت يادرغال ይሄኛውንስ ኒካህ አለኝ ብሎ ነው ሄዶ ከሷ ጋር ተጫውቶ ረክቶ ምናምን የሚመጣው አይደበቅ ጸጸትም አይሰማው ተውበትም ማያደርግም በዚህ መልኩ ይኖራል ከዚች ጋር ያለውን ነገር ሲጨርስ የሚሰጣትን ነገር ሰጥቶ አሰናብቶ ሌላዋን ኮረዳ ያመጣና በዛ መልኩ እየተጫወተ ይኖራል فلنتق الله عز وجل لأنها متعة المتعة محرمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزي درجة كالن انقدي إن شاء الله أدرسنا የኒካህ ሸርጦች አይሚን ሩክኖች አራት ናቸው ከአራቱ አንዱ ከጎደለ ያ ጀማዓ ኒካሁ ባጢል ነው بالكتاب والسنة باطل ነው وبالعقل أيضا باطل እንደው ኪታብና ሱና ባይኖር እንኳን አቅል የለንም አንደኛ አልወልይ ወልይ ማለት ማን ነው አባት ወይንም ያባት ወገን የሱ ፈቃደኝነት ሰጥቻለሁ የሚለው ሁለተኛ ሁለት ምስክር ከዚያ በላይ ቢሆን ይመረጣል ሶስተኛ መህር አራተኛ ሰጥቻለሁ ወልይ ተቀብያለሁ ባል ወይንም ወኪል እነዚህ አራት ነገሮች ካሌሉ ኒካህ ባጢል ነው በሲር የሚታሰር ኒካህ ምን የለውም ወልይ የለውም ምስክር የለውም ሁለት ሩክን የሌለው ኒካህ ሩክን ነው ማለት ያ ጀማዓ ሁለት ሩክን የሌለው ኒካህ ባጢል ካልሆነ ምን ባጢል ይሆናል ومن أركان الصلاة كأصلاة معاذناتوች ውስጥ አንዱ قراءة الفاتحة أدل قراءة الفاتحة أدل فاتحة مقرات فاتحة سالقرا صلاة بسجد صلاة لك ነው أدل كذلك النكاح الذي كأرات معاذناتوች ውስጥ አንዱ ከጎደለ ውድቅ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በጣም ከባድ የሆነው ሸሪዓ እጅግ ትኩረት የሰጠውና አንደኛ ደረጃ የሰጠው ማን ነው ካላችሁ አልወልይ لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها وإن فعلت فإنها زانية الحديث صحيح سيتلج راسوان نكاح تاسر لليلام ولي هنا نكاح ما سرات شلم ካደረገች ዝሙታምናት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመዛሂብ ደረጃ በመንሄድበት ጊዜ ሐነፊያዎች ብቻ ናቸው حتى تنكح زوجا غيره የሚለው تنكح የሚለው ضمير ወደሷ ስለሚመለስ አግብታ የፈታች እንደሆነ ራስዋን የሆነን አካል ወክላ አባቷ ኦር ወልዩዋ ባይኖር እንኳን መዳር ትችላለች ያሉት ሐነፊያዎች ብቻ ናቸው
ሐነፊያን እንቀበል ወይስ ነብዩን እንቀበል? ቢላህ አለይኩም ነብዩን ነው እንጂ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላም ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላም አለይ ላ ቱዘውጁል መርአቱ ሴት ራሷን አትድርም ተሰዋኡን ካነት ቢክራ አም ሰይባ መርአ ሴት ራሷን አትድርም ሐዲስ እኮ ነው። የሐናፎች አባባል ኢጅቲሃድ ነው። በዚያ ላይ ደግሞ ጁምሁሩል ዑለማ ውድቅ አድርጎታል። ጁምሁር 75% ዑለማዎች ውድቅ አድርገውት አህናፎች ብቻ ስላሉ አግብታ የፈታች እንደሆነ ራሷን ማግባት መዳር ትችላለች የሚለውን ተቀብሎ መሄድ ስሜትን ለማርካት ሙኻደዓ ማአላህ ዐዘ ወጀል አላህን ለመሸወድ የሚደረግ ሙከራ ነው።